Za pripravo lazanj z lososom in bučkami potrebujemo 800 ml mleka, 60 g masla, 50 g moke, sol, poper, 2 bučki, 300 g svežih lazanj, 250 g dimljenega lososa, 400 g mocarele, 50 g parmezana in olivno olje. V večji ponvi segrejemo olje. Nato dodamo bučke narezane na majhne kocke. Dodamo sol in poper po okusu. Ko so bučke kuhane, jih odstranimo. Sedaj pripravimo bešamel. V ponvi z debelim dnom stopimo maslo. Nato dodamo moko in kuhamo toliko časa, da se obarva v rahlo lešnikovo barvo. Zdaj dodamo postopoma vso količino mleka. Ko dodajemo mleko v mešanico masla in moke, poskusimo z lopatico odstraniti morebitne grudice. Vlijemo vso mleko, dodamo ščepec soli in poper po okusu in bešamel kuhamo toliko časa, da se ob stalnem mešanju zgosti. Ko je bešamel pripravljen, ga pustimo, da se nekaj minut ohladi. Nato mu dodamo predhodno kuhane kocke bučk in na grobo narezan dimljeni losos. Vse skupaj dobro premešamo. Na dno pekača vlijemo nekaj žlic bešamela z bučkami in lososom. Nato začnimo nalagati lazanje. Vsako plast lazanj nalijemo z bešamelovo omako, nekaj kockami mocarele in tako nadaljujemo, dokler ne porabimo vseh sestavin. Zadnjo plast lazanje nalijemo z bešamelo, s kockami mocarele in veliko parmezana. Lazanjo kuhamo v ogreti pečici na 180 stopinj za 25–30 minut.